Murari wa Kikuyu Vibes muthenya umuthi kana kiroko kia umuthi no nigugikiire nyanya ndeci ni thaa 8 na 40 niko nigukiire rucini rwa umuthi ari Monday turi guku twi celebrate mundu witwa ithaka wa Jane na kuria ngereire tondu muko mukiuga kamwana na nigakunyi gita tondu by the way kwira kwira ndu ma celebrate muno thengio ni ngatho ngucokia tondu inyu ni nyu mutamburaga taranda riu ko mundu aikara na da appreciate uri no wende wa appreciate no igua ni urabatara ni ugia na miaki ya gwika undu ucio muno so to all our fans asanteni sana ni tondu wa gukorwo mukini support nie and no tuguthie na mbere Unamewa ndio wageithia mashabiki tondu guku tugika freestyle obu wageithia mashabiki ucoke ukimahutirie karwimbo kare wendete muno ni riu sasa ni tutaguka mwana wa Jane na jugaga ndari cukuru kirathi kimwe ndari na kairetu na getagwo riu uyu niwe watuika mu verified wakwa riu sasa riu mundu gitoka mwana ri muthe tugucelebrataga njamba twendete muno etagwo ithaka wa Jane na mundu witwa ithaka ri ona givumaga ri kuri handu rarumia ukarumia uguo andu makauga na kamwana thabari ire okwa ni ararumia we gitari no aguthomithirie reke njuge ni gita ni passion no ni ngithomete itina kuma my brothers na kuma kuri andu itoi tondu ndarutanitie na gita tene wende ndari na rock ndarutaga wira wa mari riu ni ndingihura gita oguo ri nawe ko hana mundu wa kunywa thigara uri andu mahoyanaga riu ri ngamunengera ngona hura kindu itoi ngatigo ngi practice I remember by the way hindi twikaraga na rock kwiri ndaikirio nja my sister twikaraga nake tago Penny da kindu thaithano cio tukwa kinjira uma kaurira gita yonja tondu heka undu nyonire ndonaga kiuru ndirenda ku make sure ni ndakahura riu nake nda understand uguo ni negere ndiramuhurira of which ni ndaumire nja na ni ndagaithiririe muthenya ungi ndari nako ko no njuge ni thomete ni passion kindu kia mbere na ngakorwo na kindu gitagwo curiosity manyita ngenda kumenya hathiaga atia kanja mukaukaga bagathiaga atia na ngagicoka ngakionio 1 2 ni my brothers riu combination iyo yothe goka kindu kiu muigua goka kindu mwaki muno tuma na mundu gwitwo uyo nake uyo mundu uyu ri ndona na thina riu uyu ri na ithaka ino ajirite no agathukia interview yako muthenya umwe ni uyu who is this secretary help me lakini na bed na idigei kama ndo twendeta muno na ndona umuthi onataka kirite tau kana ngoria thu kana andu aria atene magitagira metagwo atia ndona riu gekirite thikati actually ni thikati ena thikati ketuko tugeithia coke tukaigate yes karaite ndi mwega muno umuthi ukite guthukia daga mwanake undu ndaga gikene muno ningi huo no nake twendete muno
na solo yake nä irangenia må no nona naitekei niä ngä menya naitekei ndamenyeire nyahururu na gå menyire nyahururu hä ndä ya corona niä ndainaga na biti by the way rä u rä naitekei okaga kå hå ra må githi kå rä a ndainaga må thenya cio rä kwarä na hiri naitekei makä nyitwo nä thigari kuma hä ndä tå kä ganaga thabarä na naitekei marä na tony by the way matony yang na naitekei na ona nä mani motivataga kwanja ndaririkana kå rä a mangorire ngauga nä ma må ndå ndakanakue ngoro na nä wakena ugo kaå ndå kuma rä a njamba ä no arenda gå tå cambia guo nä twakä burugirwo na nä niä kwanja må rango warä wakwa andå arä a mokä te othe makä nyitwo no kä rä a kä ngenagia nginya ake ndanyitirwo rä u rä u ndärenda kå ria atä rä rä Kanaite å who has inspired your dressing code tondå kinya nä hena maå ndå å ngä rora ndakwä ra Kanaite na nä gå kuona kando designer waku nä agä rä irwo gå akä heo kä heo kä igå rå må no no akå designer reke njuge kå ina ndambirie tene cokia å twä re who has designed you tondå no amenya kanä ndä raigua heho na no design twä kamera-inä by the way aca aiguithia heho rä kia na kamwana ngwendaga tuo gå thå kia tu hanini aya thengio må no but nä tå gå batara kona hiyo designer we kå ina ndambirie tene sawa cio Kanaite kei na tå gä thiä na mbere tå kuma harä å horo wa wĩini nä å koretwo å gä å ka na njä ra nene må no na thä inä wa family yanyu rä the brothers the Wajeni brothers må ndå wä two Elijah Tuma nake na njä ra nä akoretwo akä må nyitä ra må no nä akoretwo gä tugä kä nene thä inä wa wĩini wanyu oratia njamba ndina kauru kwega må no na nä wani må no raicire ä u nä kä ndå kwanja itendaga kå riganä rwo nä watå mä te nyende kå mena thukuru no nginya tå ngä amå karibicire etagwo welcoming. Thank you so much na ndakena nä gå cemania nawe mä aka mä ingä nä mä aka mä ingä werathi mä aka 10 na kä ndå ti hinda inini no no akiona maå ndå mothe nä ma Ngai ĩni na må ndå wä two Paulo nä mambe må rikane å no watå tongorethagia kå rä a praise and worship nä wakorwo na må rå ri nä wakorwo na må rå ri nä watå tongorethagia but anyway I'm happy to see you atä rä u tha ici nä å rarä ra bado kä heo kä å thiaga atä rä rä å ndå wä thä inä wa må ndå rä ndumaga na ndå thiraga na tondå nä å ndå warä thä inä wakwa rä that's why ona å må thä rä tondå ndä ragä tongoria praise and worship rä u koguo renda kuga maratathi marä a twatirie kuo tå gä thoma kå rä handå mahå thagä ra music-inä nä å rimå sayansi nyingä mbä thä ki nyingä niä ndirä ndamä ona no rä u rä tondå nä å rä a system ä kä hana rä tå gagä buata system no kä ndå kä a bata na kä agoro rä nä kä heo gä thä inä wa må ndå kä u nä kä o kä aragia na kä arauga kira kä ndå ĩni rä u after mä aka mä ingä rä no ingä rä rä wĩini-inä music ä ragå twara atä music nä njega so far so good gacokeria Ngai ngatho nä hau nginyä te tondå nä tha ciake na nä ndwarä te wega I thank God rä u rä akå rä andå makorwo makä ra hey the Wajeni brothers rä u mwamenyire atä inyuothe nä wainire wa mbere kana it's in the family gä nä kä ndå gä thä inä wa må ciä tondå aciari twamakora å guo makä ina so no må ndå å rä a watå ma tå ingä ra industry-inä ä no ya music rä u ä no rä u tå rä rä nä må ndå gwä two Elijah Wajeni tuma nake na njä ra nä we baba wanyu wa music nä baba yetu etagwo må githi master nä guo tå mwä taga tondå twä tä kä rä te å guo tondå nä we watuonirie njä ra ä yo thenya må thä tå kire gå celebrate må ndå wä two Ithaka Wajeni na ndä ramenya nä brother yaku na mumanä tio hanene thä inä wa industry rä må nyitanä ire atä we na Waithaka apandi gå korwo må rå wa maitå rä tå nyitanä ire agä kwana må kå ngå nä guo ngugä te nä kå manisha atä rä rä å ndå yothe må ndå å cio areka å ndå yothe må ndå å cio areciria nä å koraga nä getha tå kora nä tå hoyanaga idea kana advices nä getha ote gwä ka atä gå kinya hau må ndå akinyä te koguo nä guo tå nyitithanä tie na kä rä a gä twohithanä tie rä nä wendo å rä a tå hetwo nä Ngai so Ngai nä we wendo witå nä we tå kinyä tie hau tå kinyä nä tå expect ĩngĩ nä rä two Paulo no Ithaka rä no må tå korwo inyuä no menya maå no korwo it's possible tondå rä rä tukuga atä tå rä brothers tingä ka korabo no twä ge korabo tarå na indå nä tå rä rwä mbo tå rä ithuothe hamwe so korabo it's possible nä twonaga nä ingä rä ire må no kä goco må no kä goco o å akä roraga cukuru what inspires you to korwo mwena wa kä goco
tonie ekajuga nyumba itu yothe ri ni kigoco na ni tondu ndu twikaga ri ni Ngai wekirire thiini witu koguo tutioyaga wiini just ta wiini wa kawaida woyaga wiini wa atiriri ni gutugiria na kugocithia Ngai apart from toina ndasi ri ndasi tikuga ati ndui Ngai ndasi tikuga ati uragocithia Ngai aca ni kumenya atiriri apart from ndiraina ndasi ri nie na Ngai twitanitie atia nie na Ngai tumutungatira atia nona uguo ri ndiye tukigoco-ini bride aca ni utungata uria Ngai ekirite thiini wakwa Ndio mwe to celebrate mundu wetu itaga launch robo na tana pima njega muno rwe expectation cia program ya rigi ni uthiite no karwa nawe ruhana atia quality kindu giothe it's perfect if it is not perfect it is perfect tondu riri ni kindu giikarire thi gikahariririo na okorwo ni wambio tungi-ini mwega woka recording ikarekondwo wega studio njega woka ni video shoot ri nayo igekwo ni andu mabacirire na andu mena uigirирiki uguo ri expectation yakwa ni atiriri o uria ingi ciana thie na iria ingi cithiite ri ndiro guthie makinya ira ukorwo gicokeria macambiki aku ngatho ni ara makunyitirire no mereka na new project coming thank you so much macambiki makwa aria othe munyendete na aria othe mwendete Wajini Brothers ni tukenaga na tugacokia ngatho tondu wendo ucio ti wa kawaida wendo ri to uguo wendo to uguo so Ngai amurathimage na Ngai amukage wega. There is a new project actually we released on Thursday ya rikoretwo muno ni Musakwe ni kuria kwa YouTube already running so ni kwa YouTube for Wajini TikTok for Wajini and more kwa utiri tukirekereria muthoni Musakwe tigane baho mundu icio ingiraga ciandera kana niwe wajanurire akitira baho Wajini kau kari gakwa mwai Carolina mandago githinji na riu ni wagikahuria ukumirira Wajini tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na Musakwe na Musakwe uyu ni mubuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na Musakwe na Musakwe uyu ni mubuthu ni borari mbere mo mabare kana society. Exactly. It's talking about the society. No, the society is in a maundu maritu muno. Yes. No, gakora atiriri. Okay. To speak openly, ni uria turashare. We are sharing girls. Yes. We are sharing girls are sharing men. Yes. Na njira iguru muno. Ugakora even friends matiretigira. Ugakora ni uramenya atiriri. Nari na ng'ania oyo ni ng'ania we na theri na ndu ni atuike mutumia oya tuwe wikenie weherere so ga trend ka uri niko turageria kwaririria tukageria kuonia society atiriri ti undu mwega ndi tugeria gucenjia na tugie na wigirирiki mikarire-ini kana mwikarire-ini wa muturire turatura tondu riri muturire to guo urawona hena mundu athie hingira gwake nyumba ri ndio niguo wonaga umenyaga atiriri kana ungikorwo rindi for example tukiuga Musakwe mufudire ni Musakwe ni mundu murwaru imagine no wathi wanyita na mundu murwaru na ni wekora riu thirite nyumba gwaku wika wajie gwiciria ni urarwarire ambiriria ni bora ona waingira mwena wa YouTube ya follow Wajini ukorwo na rwimbo rũu support subscribe thini wa YouTube yake thini wa Facebook TikTok agera tukina pena ku support ndi timu ya Kikuyu Vibes tukina pena kunyitirira watufataragia just a call away harada ikomo na raizire ri tutige shoka tusemania kanda asante bana thank you so much asante sana asante sio wa ila follow Wajini.